Naitanema kon ken ni Kristo, binugaw kunti pagbasbasulan. Jagton kayaten, jagton talyawen, ni Kristo tapo tulungan nak. Nakaskas daaw abanunuten, at akinada kes malipatak. Oray bileg da napukaw meten, awan lugar dan ita kanyak. Di nagmaawis na ilubungan, ngararamid kan pagragsakan. Taday to'y biyag ko na naikamang, ni Kristo tin nagpagraywan. Natay ti basol, day to'y lasag ko, ta si bibiyag no ti Espiritu. Nagungarakon maniputanem, iso ni Kristo ti agbiagen. Di nagmaawis na ilubungan, ngararamid kan pagragsakan. Taday to'y biyag ko na naikamang, ni Kristo tin nagpagraywan. Di nakagulibanan ti basol, para bon ni Kristo ti pagtalkak. Pabelgan naken papigsaenak, iso ni Kristo ti pagbiagak. Di nagmaawis na ilubungan, ngararamid kan pagragsakan. Taday to'y biyag ko na naikamang, ni Kristo tin nagpagraywan.